Ake sikubingelele sikwamukele kwi-Andile Online TV sisekuzo nje-ke indaba ethinta umaskandi. Umculi kaMaskandi owaziwa ngelenkosi yamagcokama uSicebi umfoka Dlamini Phansi eMsinga sebemncome kakhulu abaculi emva kokuthi ekhiphe i-album yakhe yangoDisemba esihloko sithi Home Alone. Abaculi bakamaskandi-ke sebekhombise ukumthakasela nokumbongela nge-album yakhe athe ayikhipha. Simbonile uSigwebo laphaya ephejini lakhe eshicilele ebhalile laphana ngempela ukuthi uDisemba usevele nje wawuthatha uSicebi ohamba nawo, kanti-ke futhi laphaya ke naye laphayana uDlubheke naye uye waveza lokho-ke naye ukuthi cha uyamnika umfoka Dlamini ekuthenini i-album yakhe ishise ikhotha uma eqhathanisa ke namanye ama-album athi aphuma-ke kulo Disemba. Zinjalo-ke kwi-Andile Online TV.